16 metara, dobar udarac, 1-1. 1-1, Dario Špikić trese mrežu na početku 10. minute, sjajan odgovor Dinama. Brzi povratak u utakmicu, ovo će ići na dušu sasvim sigurno i vrataru Takaču koji je primio pogodak u taj prvi kut. Čini mi se da je tamo netko od igrača Slovana malo to iskrenuo. Pogledajmo još jednom, jedan solo prodor Špikića, ovdje je pobjegao futu pa prošao do kaznenog prostora i Kenan Bajrić mislim da je to malo skrenuo, točno toliko koliko je bilo dovoljno da lopta pobjegne od Takača. Dinamo se vratio na pravi način, vrlo brzo, samo 6 minuta je vodio Slovan. Vrlo bitno za razvoj utakmice, brzi odgovor Zagrebčana u uz njega Kašija, ima Dinamo nešto više igrača na lijevoj strani, tamo je Pjaca, tamo je Jogivara. Pjaca može ubaciti, to i čini i Sučić! Sučić sa 2-1, sjajna reakcija Sučića, 30. minuta. Evo kako se sve okrene u samo nekoliko minuta nakon onog nedosuđenog kontakta Ogivare i nakon što je Taylor procijenio da to nije bio za kazneni udarac, tako je odlučio nakon onog duela Ogivare i Pasegjana u kaznenom prostoru Dinama. Dinamo je odgovorio na najbolji mogući način. Marko Pjaca odvukao je Ogivara za trenutak svog čuvara u sredinu, dovoljno da Pjaca ubaci na prvu vratnicu. Sučić se nalazi na pravo mjesto u pravo vrijeme i Dinamo vodi 2-1 u Bratislavi. Naprijed Pjaca, Pjaca prolazi Ukrajinca, Pjaca u 16-tercu, povratna lopta, evo gola za Dinamo, 3-1, Sandro Kulenović protiv Momentuma, kada je navaljivao Slovan, odličan protuudar Dinama i Sandro Kulenović još jednom trese mrežu. Dinamo ide na +2 u Bratislavi, pogledajmo još jednom Pjaca, iznova to uzeo na lijevoj strani, povukao neki 50-ak metara, poslao loptu 16-terac, odbio je to Ihnatenko, bilo je dosta sreće što se to odbilo ravno na Sandra Kulenovića koji ne propušta prigodu povećati Dinamovu prednost. 3-1 je za Dinamo u Bratislavi. Sada Demi poslijedio za Kulenovića, Jurjević naprijed, Sučić, Kulenović ima čovjeka desno, to je Špikić, Špikić u sredinu, tamo je na drugoj strani Arjan Ademi. Jaca, Kulenović, udarac Kulenovića i to je gol! 4-1 za Dinamo, Sandro Kulenović, drugi pogodak, fantastično odmjeren udarac u suprotni kut, u onu malu mrežicu. Izdržao je taj prvi nalet, Kulenović uspio se odhrvati Bajriću, čini mi se, i onda naciljao sjajno pored nemoćnog Takača, 73. minuta. 4-1 vodi Dinamo, drugi pogodak Sandra Kulenovića. Evo još jednom te akcije, izdržao je ovdje Tolićev nalet i onda naciljao sjajno, prizemno u samu lijevu vratnicu Sandro Kulenović. Neobranjivo za Takača i 4-1 je za Dinamo.